f00l TV and so yatena say na trendy on social media no so ayesisi nkonwa e wo hanom yi efa ni nyina eye Mzbel bai eye adepa eho na dofo ne sembeto social media so ye nim se nkofo atwe no abasa ne sere emu asofo emu kristofo ene ade ene omuso support adepa kasa no e support ye pa e wo ho na dofo video bi security on social media no so free sika FM na eye moye Evangelist ade anase Evangelist Akwasi Awuah mfa cheme ono ana ni video trendy ewo ho wakansem bi e dia fa Mzbel ba no anso wa sanso na Reverend Maame Yeboah Asiedu so de ne dia ababetu wo ho no ama tonado kra bu afu wo ho enya asem ketwa na do fo edi kan ye nkonkoti ensem Evangelist Akwasi Awuah edi tu dwa ye koba ya toa so edi ama Nadia, one Mzbel so one back to a B. So sing Yamino. Now I call out 12 years, so cousin Yamino and one and a pie. Why are they? Oh, that's why I come for. The bill now call out 12 years. I see Yamino as I consider because such a person, no, overcoming. And I will fast will be in the Sumenyame. And fast will be in the Sumenyame to a Kajimi Samoa, if Linen I am. What you are so about football crew free in I am, or free your from a phone coin. And you will free your from a back or also rejected. Now I don't work as and puff was wrong. Will be a young body or other workers. What do you say? Son Maame Yeboah. When you know about them. Hello. Hello. Nadia. Mzbel so one back to a B. So sing Yamino. Now I call out 12 years, so cousin Yamino and one and a pie. Why are they? Oh, that's why I come for. The bill now call out 12 years. I see Yamino as I consider because such a person, no, overcoming. And I will fast will be in the Sumenyame. And fast will be in the Sumenyame to a Kajimi Samoa, if Linen I am. What you are so about football crew free in I am, or free your from a phone coin. And you will free your from a back or also rejected. Now I don't work as and puff was wrong. Will be a young body or other workers. What do you say? Son Maame Yeboah. When you know about Adofo na ne Maame Yeboah Asiedu so aba be kan bi ewo ho yesi abofra ne kasa wiye no nkofo ehye nkofo obo na ba so se we intelligent abofra no na dwe mu do ankasa na Maame Yeboah Asiedu echemu dia se kasa obi eye intelligent a abofra we pa de sebi eye intelligent ne de onu de oni bi ewo ho no nti yenja ise so abofra ne so no adofo yenkoti ensem a Maame Yeboah Asiedu ede to dwa yakoba ya to aso ama na wonyi amanyere we se odi enyi Bible to che nipa bi a wotete apada kwan a wofa so a onyi obefiri ho eti sapala no we na wonim nibi enyina koma ye diri se brade ni e koma ye diri nyina ne se brade e krofo obo pa yo mo we si omta akara no nka bia na eno no bi se oye intelligent a foolish talk, a coso di fee. And a palan so I pick it. And the woman said, oh, you all believe. Only Yame. And if he said you bet it, ya palan no panya on faso. On baby or no, baby, you know, it's another with a Bible to be changed. Be a minimum of it, didn't you? It is a minimum of a day. It do baby at the media would have been battle.
what we inculcate into our children, that is what our children will exhibit outside. And you want to be near tomatoes. Now go to tangerine. If you said the woman said, and no, and no pay. You was say, what kind of Bible? What's it for the year? All kind of Bible for year. And what I know. And about my present announcement meeting, who you are not so proud or check any questions in that wizard. And no see, I don't know, or see, I didn't know the obi, and you will be the Troy. And no best or you be a G and no befa, and the activity. Come question is it, or school? Books, no, as is a event, textbooks, no, and the syllabus. I am a manager. Textbooks, syllabus, no more. I am a manager. I didn't know you are feeling comfortable. But I will go okay, about maybe science, something. No, where did he learn it? What's on the internet? Information abounds. Hey, yeah, make a joke. The Bible says, "Do as you have already." Into Asia for Robertown, and yes, I will fly a quasi. Obibia only your belief. Now, on Tiasi, now won't take it time to learn about it. Are you foolishness to him or her? And also, to what soon, I also know why I am Basia. And also, I was waiting back. And the walk Basia. Also go to Basia. Nobody should fault him for whatever he's doing. Of course, they have a standpoint. Only choose what the Bible says, choose therefore this day what you shall worship. What's it choose to be a neck? Oh, person there. And I will be saying, I and my household, we will worship what? The Lord. And no, many the bush and body. One must say, one must song. What's it? Or you be no problem. Because you're on so many God doesn't exist. I pause libation to who? What's the ancestors? My ancestors and so who called me and nothing happens there. I was in traditional belongings. Oh, yeah, to be German, but you are so funny, a deep funny, a sepaka funny, social commentators. Oh, yeah, and when intelligent, who fear now to say, to say, I walk one penny, some year, I'm afraid, or social media. Said the Casa would be fears, I know any. Okasa. Where we are, it's as a woman. If you are watching your mother, where certain things you wouldn't allow them to say or even go public with it because they are not able to express those things. Where we are, because a woman, your children are not timid, and it doesn't show any exhibition of a. By a said, Ubi again, Uma Uba said. Onye di opebia baby baby oba no no se one pe to betimi akasa ke kan se bia wan hwe abakase me be di oyent eno nya intelligence oba me na abakase nya intelligence etimi o mani bi wo hono Bible say ye kira kwala aban ho faso no nya wan free hu nyame asem eno so na e wo ho ewrade so na ko ade enso di wo mu se ono no onsuada ni maami sunsuada almost say omani nye ho. It is all bibia on the contrary. It is true. True from where? From their standpoint. So nobody should fault them. And you know nature said nyame ni ho. Ame ukata weni. Yes also I. Me na me yes interviewer.
Kebe wie ebe kasa kwala na mimi no. Uomba oda. Tap send kwantia ya fa so send sika free amanoni eba Ghana se wo Europe UK wo Canada oni ha bia wo de an se obeko Play Store ana App Store na wa download the tap send app no wo download the pe obebusa se wo promo code and once wo abo Adepa TV e de ahyem wo bo shem se pe wo Europe €5 wo US Canada $10 wo UK £5 tap send wo send this kana free of charge ebetini abeto mobile money wallet and as a bank account tap send rate mu kenko asebo ye din ka ba betina ha aka ho sem bebre efa eye okonfo black Adepa Mzbel ba no ehu na sansem no yenim senkaja ya kakakra nke ye twaso asisi ade asofo binum ede omo ho agemu ewo ho na utie ensem a eye Evangelist Akwasi Awuah ede tu dwade ya na tesa no ode ye pa o kire mu se abofra o 10 years etimi kan nsem we ya na free ne afio ne maame mu no ne maame nso sen no tie the same thing no so tie de a na tese ade no ewo bebi ewo busua ne mu ewo ho no adofo ensem ne de waka bi Son Maame Yeboah Asiedu enso aka bi ewo ho no na na tornado enso ede ne comment eba wo Instagram ekire mu se Reverend Maame Yeboah Asiedu anase Reverend Maame Gold o si o kai se ebribi atwamu yesi was scam obi asase ho kwana ko settle that case no nejai okonfo black asem no eka ene ensem de tornado so atwuro bi go ha last part no kra no sebi odi atemdidie ene twato ewo ho no ma na ese eye abusua Mzbel abusua ni nyina omani abriye pa na okonfo black so abeka se no asem na okan ye no wankasa ntie obi sanso na Mzbel so be kire mu se asem na okan ye no wankasa ntie obi nyankopon ewo ho ntu ni ono ogidie eno no nso wo betimi de comment e de ato comment section e de amaye brepam no making kan ewo ho no mo e de ama yeah. Asem we din kan atna ho ama ye de yakan bia fine ajo what ye Mzbel ba no ensem o de tu dwa what ye bi metie bi na asem what ye tie ni enkrofo nso kan bi metie de enkrofo e kan na me no issue we na abada ho no ama nokure ni nyame ni mu ne Bible no ana ye nyina ye sua okay Bible say kire abofra no kwan a wonfa so na wonyina wanfiri ho ana yen hye ne nso sase we enya me nwanwo akra na se no bekan no me enya me nwanwa efiri se ne maame ene Mzbel Mzbel de atudwa se ono ongi nyankopon oni ana se ono nyame som no kwa de eye ne chiwade nananom ana wogidi eni se Mzbel ba bontene eba be kase ya ana se wakase ya to na se ne ba eba bontene ebe kase onim nyame bi on like onyi nyame ni ne maame na ye nyame good enti we ne nwanwa na eye na manfo obi aka wasere ne sei maame na wo se wo kira abofra no kwan se me ba we de enko asore hunu we Bible nyame kopon asem wo se ye ni so hunu awurade kira abofra no kwan nyina no Mzbel ne se onyi sa de ni on pesa ade no enti se ne ba no be eba bonte be kan we news the all church ne fie no enna abofra no so asua ana abofra no so nim ana no so aba bonte na be de abeka enti de maame na sem na okan ye Mzbel asem no okan darada no enna ne ba no ayi na di ade a kire se ampa enti tie we na ne maame de ade ama ye enti akura 10 years a wonim hwe akura 10 years asebi meka se wo hye na wo fo nsa wono asem obekani ama we news me asofo asabe agaya babontene akoya se akwa na beka 10 news se obi person na ne bere obi so bia anya akwa ne Mzbel na wo se ne bere no so no correct of course Mzbel na wo se omani ye de e bere ne so because Mzbel so che se enyo no na kasa sha abofra ne so me ama good enyo no na kasa sha abofra no but de wona adwenim de wonimu eno na adadi wona ba ne mu two ye hwe de say mamefo papafo a omode ommanketo ekwa asore ye hwe akoda wo be 2 years or 3 years or 4 years onyini baba hwe efie no bo se na bibi kura no no bo mpa ye no bo mpa ye erade no bo ogosia we
Okosua wen. What I said, akora no akraketo anom. Bonse ojan obom paye because ohun awurade. Bonse bokwa no de sato akora bi so no obom deliverance. Eyade sisi efie because the maame no papa na owo abofra no de ode am akwara no ana eda adie. Oh man for comfort black bibi. The wo Mzbel mu. The dia Mzbel mu no enu bi na wura kwara ne mu. The wo Mzbel mu. Wose de menya enu bi na me de mamo. Enti the wo Mzbel mu, the wo na adwene mu. Se bia onyem abofra no. Ana ne bofra se nyina na se bia onya nwa kwara na onyem no mpo no. Mzbel adwene won tirim se won de onyi nyame yini. Won se enti ade no ekutu akwara no ade ne wura kwara ne mu. Ekopre so wo no to wo ebaaye. Owo ye enna ye nitua. Ne ba na we ndey. Oma omuye na amamre bi a amamre bi am say omma osi nananom ne ba ho ana be yes amamre because osi ne gidie dey eno no. But one thing is say onyankopon etumi ye no ma bi a ono kwa na tin de oyase. Possibility akra we yase mo be ka no da bi no ba be yesof. Etimi si. Oh, ayese ama ebetimi asi. Yeah. Etimi to me no obi kom na wafri akom no. Aba yesof. Nyankopon etimi Paul na be say obetu say o Christopher so ekunkum Christopher ma Christopher hunamane I don't know when the be say banka ni eni akwana say no be kan to me no me hunu say ehu because minim say Nyankopon asem o kana me to me menyini to me onim hwe ka o maame na wo say go de wo kire no ana maame na kire no one day ye wo bo say na akoda no e no maame nyina beda no sofo and so mommy e kan Nyankopon asem e de kire wi asem monyi Nyankopon ni Nyankopon betima ya sa de we de e de wo mo so and sometimes so big babon ti no be ka say oh monyi Nyankopon ni ho na Nyankopon so show the power and wo wa ma ya nyese ye kon Nyankopon Nyankopon ti akono kon okay akwai say omo a say omo so pa akwada no omo so pa akwada omo nya abotere omo so pa akwada no e so fa maame no omo nya abotere omo nim hwei wana ni maame nyina ni oh ama na wonji nyame ni ummu awurade anase bia mfa se Nyankopon kwa na obo wiase oso nyiri ni a nyansa nimde be papa na wo na sase we se akwada no so asua bibi se eja ne so obo ye se ne seso obo ye se ne seso ne de ohu ne maame so se ne maame eye eja no seso nti ne maame na ye ni Nyankopon osore na pa ne maame na twaduane ma ne di ohu se Nyankopon bi atwaduane ma ne di ama akora no sa etiya na mempese mekọ amama no etiya no na mempese kakra na kabe busa na question na ke ya me busa say wo si Nyankopon wo se maame etwaduane ma odi enkwa ne ho me na maame koda ya wo sori ye no ho na de ma no sika na maame adwuma na maame ye a wonya sika no ho na ye sika no bible se sika na meta mi Nyankopon me dia eli sika na akora ne omo maame anya wode ato atade wode ato mpaboa wode ama a wodidi a wo sori akoba no ho na de ma wo maame won se ne make sisi a wasebon so kan bi ema me de ye news an paper wasebon so kan the same thing say ejani boy say so ya the suban say so any yes say ye hu no ye nyame one thing say amati wasebon so kan the same thing say oka say nyame a no bible say oboni pa e wo ne suban en ne so good ana bible kwa ka say wanya ma wunu an wanya dai wanya ma me Nyankopon enti adibo wa efemi wo ho no se me hu na se me jiwudi ya Nyankopon me hu no of course but akwana se no kan enye sa na o kire you that means on no person wa kire yen se Nyankopon kran no ebi no ho that is the problem I owe you waste your time thank you the problem I'm wo akwana side no so ka se oni maame a fine said the old fans oblen was sama ne maame se ba be se yesu tie ma ya jane na Nyankopon na ye ma no and sakon se ne ko kan de ya ene ka me mo uba bontre be ka se o nyame no de mo me maame ene e nyame when the son of me say we say I am wrong o te say ma I am wrong sakra be ka asem no e de ato wo no ba ja say o maame na anti no Kristo mu o maame na anti no nyame so mpamu Nemo what the no sin na ono ba bi o ma amre gidie ono ene na eye adwuma enti bitumi asofo asom ebinum asebe eja omo so no e different Nyankopon mi dem ka se ye tie ntimi different Nyankopon o Nyankopon na ka se betimi ba ye nsencheni bi e wo Mzbel abla boso si Nyankopon ne pe se e bia o ma Mzbel be ye sof maame anasa kran ne be sof maame a ewurade meet do wi bi betimi sa de no ye se bia Nyankopon on pe de and go for can be the way I can.
And I said, a crowd and quantity of my mayor, and no quantity idea be serious. A beer serious, I'm a young punk, I'm so Jim Crawford, I'm a cancer. And I'm one no more Bible. Yes, young be anymore. I'm sometimes, and no more a seer. What the young Yama or a cool in the Pacon. A young point, me a crown 777. Make me who say, and some of kind in young summer who cry and but social media comment. A chronic intelligent. A chronic intelligent. The way I see Bob Muscles. There's a new see ever. Make me do one, mean, Tiasim. Now, I can't, yes, a Samba Pan, a poet snazzy, a can ya, and ye one of us. And do one is say, oh, ma, or would you find a palan canoe cran in Japala? Or more black runners, a half crown at the Aparaco to Musum. Or be a boy Mzbel. Or one of us, a class of kind ye. A class and power kind ye piano, or the Aparaco to Musum, or Pakranasen, or because Mzbel Bush and call Pomasen. I'm telling you the truth, Amma. I'm also not Mzbel. I am was shared the attorney page. Oh, supporting it there. What's supporting the banana? I know what I say. Mzbel, or no, be any Gigia Codino. It is a big cancer by man, also become Macrandia, or so much say. Now, but only say a year at the one libby at the manum. One day, be soon, and I'll be better one. Sabby, I comfort Obiqua or the bosom. As you said, be better now, or say, Mumma Paya Mamu, and Yago Point. Make come so, me say, or the bosom. Amma. Well, come and send for my Jimwa. Any part of Sonia. One sugar says, Young walk on forward to friend was Young Poyaduma. I'm missing your Yaduma. I'm missing Young Poyaduma or Young Pobos was I say, now, Mamma, now over trans I see so. Abacase or Young Pob Bienno. Now, only panel. I mean, Amma, me, but somebody said the Bible crack and I wish Bible there. Was in your old doing cheer. There's no emphasis so. Now, just said. Minimized by the ban one day. As of my bias of my not transfers of papa. Roman somebody Christo one dance here and actually and decided to call in a man for a person you different Yampon, Munyama Yampon. They say a summon to your woman would be. Now, a super no, we are suffering from Yampon. You're a small do be was a situation. You're a sum I would draw P and a was a situation. But Yampon didn't get Yampon dear. Young upon son, and there's papa, I was said, or be adding home quashasia. Bible said, or social intervention to the opponent, you know, say. And it's so, we are so, a question baby, be the beginning question baby, I'm a wire. And to me, Mzbel the Mezam catcher and said, the ban or more about crack. Nemo, Mamma Naira. Mamma no any young who no cause of fossil, at the best and the back, a conquire a fossil. And sometimes in the SC way, the echoes way no. And young woman, second, Mamma Mzbel, a woman quampano, Mzbel free can't say only yes, you can go there. And you know, I check. And Sienna and Sienna, or dear money back. Was it comfort black? Okay, comfort black. What dear mano? I can say, only trim on for crying and call sorry. On for Bible talk random. Every crana, Sabby. I guess every also like I say, comfort black, and actually, it's Diamond Empire. Every empire be or be a different. It's a command is a pet. I guess I'm a friend or children, no. Wait 10 years, no obeying the baby. Ama, a bed. Ginger Coupon. Siciana was so to Mrs. Sambo. I want to miss Sano. Baby, I was want to miss. That Mzbel was one son of question about. Oh, the Mzbel is a sign. Say, may such a all Sunday because I'm a mention of a chronic shop. And Memo Crown, something was set no mammy. I say, be a grand banner as I see you be, and say, oh, mammy, dear me. What I say, it's a crown Edrin. Say, Ebia, I mean. I can't guess what I made them also. It's not all cast of Cassette Plan, Sabby, one in the if you say, what's up? Yes, no mamma ain't she than a crown of a fashion. And it's a big person of blame will be, or person or dear grandmother of Franco Mzbel. Yes. Or suppose casting be HM say a year or comfort black, and there also soon and any idea a good say ya pioneer idea. I brought for the same thing. I will be uncomplaining. Almost the other can say saint, almost reference. And you know, I didn't see me enjoy Mzbel, no one Juma.
Okay, ama edase. O say. Ejin so nya effect wa bo friend. Ama o say ye mem ha, iya mamre, iya mane, iya nchire. Ye bia no e different from abrofo no de. If we say eye nyana ha obi bia no ekese menyi Nyankopon ma ekire se why abusudie e wo oman no emu. Because oman no se de emu nipa ne yete edom na ye wo mu no ye nyina ye de kire Nyankopon yenim se Onyankopon ne ye bia yakoma yadwene ye bia de ehye. At moment na obi bia wa no aka asem bi enya asem hote anase bi eye good e wo nyame mu no pe hu se wo no ebia why ira na se unim kwan no. Eti ye nya wo sa ebia akora wo yesem okan no se eye blochira ke bomo wo so ma no papa kwesi do ni krom ana akora wo kan sa asem wo ya ko wo bebre be ba bonten abobo ye nsem e de ma akora no so aya ade so otimi akora be 10 years otimi kan sa asem wo yi edi go. But yeah, no de ama okasa asem na okabusude because a man asofo Eliba piamu jidi Onyankopon me dey ewom nyamsom so ayedem ewo oma w0mb bia utekoba sa pe ye wo se watu musu etime Maame Yeboah Asiedu obekina kwan bi aye fa ne sei osofo Akwasi ono so na tonado enya tendidie obia atwane kan na adwe no obi wo kwa so bekire na adwe edi tonado mesra anya funa beka se Maame Yeboah Asiedu Akwasi anya ho no masem anya wasem na ye ka some the Ghana ho obi inti ebi mu so kire mu se asem na Maame na ka nkro ebi mu call the comment section kire mu se o ye hypocrite a Christopher ye hypocrite e hypocrite no was come obi wo ba be ka obi ba de asem aye ka ne se obi aska me obi na bi e be ka na se ento Maame Yeboah nto oni right so che na agina na no ade na ye kan ye se osi Nyankopon bi ono akwa na kire se Nyankopon bi no o kan tell wi ase se mo bi kwa kwaji Nyankopon ni na nyame bi ne ho e dey tell interview no e dey tell akwa na ba man tell e be ye interview no dey to ba man so o kire se nyame bi no ti mo bi anfa na akoma na adwene kodi Nyankopon bi achi and so be ka say dey ato no ma e wi ase no be kan dey ato o man no kan dey ato e dey say obi a o se otimi kire na agene no e kire na agene Maame Yeboah ye fa no ko dina court was kan obi o court fa bi anto no so obi na ba batire o so ayi mi sei ana asabran court ana court aba batire Maame Yeboah o ko skan obi ti sei Maame Yeboah nya hwe ezi mo obi for sade we e be kan engesi Maame Yeboah ho kwa so o kire na adwene so wala sa kura na kire na adwene de me de be sei Ghana fo ye wa asem ni ye kan de a ye fa ko Mzbel so nya kura no me imagine no yenya akoda no ma obi ndi akora na tem because we say akora no usua and say empa ye mo akora na ye mo akora say akora no hunu Nyankopon but say Mzbel na na sede say wo church na Mzbel say there bi menyu Nyankopon ni and say opate ne die open bi dia mo fan ko Mzbel so okay ajomi da say alovoyen twa ye hunu nkoti osofo Akwasi Awuah ansem na okan e de fa eye comfort black no e bia na wonya bi ntie ni ye twa ye hu nkomra ye koba ya to aso e de ama Nadia o su so na dia tira kwan oba tas oba kan Jerusalem o me Mzbel aso wa back to abi so se nyame ni ho na wa kwala to afia so ka se nyame ni wa ehura na pa why dey oh na so no why comfort Ebi o na kwala keto 12 years as nyame ni wa sa consider because such a person nyame na wo be ka we ana we mfaso bi eni ni so nyame mfaso bi eni ni so nyame nto ka jimi semu a efiri ni na yam odi aso so ko bofo bokru firi ni na yam ofiri ye furu mo fun kwan nti ofiri ye furu mo ba kora no so reject no na ba da no aka sempa fo so no obi o yemi aboba de o yere no aka so so odi ase o so ma me na bo no wonyini no abodam hello Mzbel, so we need to Nadia. O su so na dia tira kwan oba tas oba kan Jerusalem o me say Mzbel aso wa back to abi so se nyame ni ho
na wa kwala 12 years o ka se nyame ni wa ehuna na pa wa ya dey oh na so no wa ya konfo da bi o na kwala keto 12 years ase nyame ni wa sa nkonsibe because such a person na wo be ka we ana we mfa so bia ni so nyame mfa so bia ni so nyame nto ka gimi semu a efiri ne na yam odi aso ko bofo bokru firi ne na yam ofiri yefuru mo fun kwan nti ofiri yefuru mo ba kora no so reject no na ba da no aka sempa fo so ro obi o yemi aboba de o yere no aka so ro odi ase o so ma me da bon o nyini no abodam hello Ubaswala the comments e dey to comment section dey amaye sanso na obe share e dey aka ho amaye e wo ho no osofo Akwasi Awuah ne ete se okasa no o se abofra ente se etimi kan nsem bi se dia na ne o de firi ni na yam e na e dey ebaye na ma me ka o se tap bro nya chede na aba bedu no but what dia na so fa o jim within a week no utimi send $300 and as pounds and euros e dey bag na chede o ho de ma sanso na within a month no utimi send $2,500 and as pounds and euros at the bag and so a chadi e wo ho e de ma e bi ti se air fryers airline ticket TV set blenders any number would do bebre and na ye de e be cho ni nyina every tap send aso ye nti so wo Europe Canada US now we send this card ya bag na wo de form more account and as bank account Zpay or Netherlands or the ideal payment and no now the transaction no what download the app no use promo code no e at the party TV now we use promo code ni wie pe o first transaction wo Europe e be cho €5 so Canada na say US so e be cho $10 UK e £5 Samsung na Dubai and an important so ka ho am betimi use app no ma use e promo code at the party TV ni a cho 25 dirhams ye nto ankomo twetwe no so e wo ho no mo emfa ema ye be Samsung akwakotie e Reverend Mami Good video no aba na ansa na be kono na comment we Juan or say God bless you my brother, we give glory to Almighty God. God is God. And na Felix so say abofra no kasa no kasa no na enye ono ane pen ode kasa na emomo eye hunhum bi na AUC abofra na ode eka eye sa eye ensem no awo ho miss ensem we de eye krampo de di nkan ababet na ha aka ho ensem a ene se asofo bi ade omo ho agima tornado eye Mzbel so camp so mu bu afu ye pa e wo ho no mo ede na beka ede afa ho sisi abebi akwa akodwi yanchia ashofo na memo obi biara ha emfambra adepa so ho ye agio aka the physical aspect of ensem no my embra honhom side kakra na me ya me the physical so kakra wo no kromu hawo mu upe wo mu a mabum upe religion mabum na omunsanye nhwehwemu na omunsensuya de dodo na ye Christopher kan okra chiro I repeat kromu hawo upe religion omabum omunsuya de omususu omunye nhwehwemu na omusaye nya apim eye Christopher akola na me na me betina na me se akola na blasphemy no correct okay da me ba me se akola na interview na wa ye no na ni se nkomo ma ne ba out as a mother you're supposed to protect your child yan jai nkola na mo ankasa nhwehwe omuhu no mo nti urade ase no mo nti nyema oya ase eye me na me kan se akola na blasphemy set ni kasem okase nyame ni ho eye wrong eye me na me kan say even traditionalists for no omo de ni die mpoma nyame first fi say omo gunsa omo de kira soro o twede amponkwa me me kira wonsa me ma wonsa na omo de ama asase ya eye me na betina ha ye wo kuromu ha me mre bi etwam na me ko Methodist ye wo me to Methodist mu na me one Methodist say Catholic for
Mika Catholic na wonti asa Roman for. Roman. So Roman for ebi baby omo afa she bi omudi. Na ya so Mary statue. Ebi okro omo ko buo ho. Ma me fa buo ho de ne example. Ebi eno na be twi nkrofo na agidin. Omo ko buo ho omo se ye kan se moon bi apie Yesu se Mary abeda wiem. Na nkrofo ofro buo. See, me can't be said, you know, no matter this move. It is our time you who Roman first, where would almost so marry. It's actually where you almost so marry. Almost I. Satan never go, and you know me so. And I'm a tis assam. And no poor Christopher, as a shaman, more, Catholic church in Ebu. Afi kura no mo tiro mahie mu eno de wo nya asofofo mo mu nkwatena radio so na wo Akwasi Awuah Saho ahwan woni mu den no pon jo my kasa adepa me ni abre oni hu kwan se yeah so hard on akla nka se obeni no aboda onu no be bodam fi se wonu no tena na asori dem mo e ka se ye fa offering ska en church member nya hypocrites. No punk Joe, I would see. Hypocrites. I missing and not winning buses out. And you will be part of the buses or the end. What come as some woman? And no winning buses are winning now when I'm who said, would they catch us over them? One I guess over for crowd bottom. With you. Once now, so there were the Christopher who can answer now, which on your office come from. Okay, the office can find Shashola. Or who could buy your infant yourself for one of condemn, maybe any Cromana diners, and I make up and then I'm mine. And the can't for no within be such a shame for him. So we are suffering now with himself over platform, who now kind woman. Come Mzbel being come here, shows and come back to my car, who you had on a process. Yes, the time Bible mammy tells us, Miss Sono, not be young Colania, must see at my day, many. It's what you saw with penny day, Yama. It's a Colani in as much as of blasphemy. What cassates your body? Paying Gino. Me as Peterson Christopher Mumba Alta. Omodi atini kasa adefedefe kasa mo mayeti asasa akola na yera na wayena adefedefe kasa ben na modi tini akola no na mom Christopher ni mom na mo ba no mo bo akola ne chimre no mo keni akola no Christopher enye baby a Christ omo jai Catholic for Christopher Mimi ne Kristo ni o mimi ye nyame sunni cha akola ni kasa baby a oba enne menyama bi bo ebura okay adepa me ka asem we sisu dua ne say in as much as akola no what discover no no emre bi etwam mi koto so bi mpo ogu nsa na me kasetia me se wakope ohonini bi and wo sum no ba ennei tie mian kasa mentini mu ne menchire mu ne menhwehwe mu ama mehu se mi hia se me craft bibi mi hia se me build bibi ansa na me ni sunsun bi be kasa me ni sunsun na yede akasa adepa mi fiti mi nkwala bremu mi na mako Methodist kakra mako Catholic kakra mako one man church bi kakra mako akọ praise bi kakra enne mi se me nkudi asori bi acha me amempe and now would you sorry be a chammy and Mr. B. M. Peck apart from Susan sorry. Men Peck was a horn and a corner of money and milk. This and Crawford praise the Methodist maybe castle. One problem, what she knows mass, which she do, or the Akura Susan or Copaya. No, Captain anymore, but my yaffy or the Copaya. Or big giant now, sorry, I won't cough or so the Copaya. And name and chair crab me or be by me DM. Nippany by me DM, my dear son this year. Almost a million church or TikTok 9 p.m. Yeah. Or quite I saw you up Sophie say, before being new yes.
tie pa me twa audience bibi so Ah, sorry ben. papa ya wo se ebefo ni we me de ya na ni di kwa apa menum papa ya wo se ebefo ni wiase shi ni wiase okona asore na me wo ho man no be say friend of Facebook around 2 a.m. Hey. 2 a.m. and me cut conference I'll find my cut no friend my cut and I'm saying na nipa we friend to me call the profile me ko check na o sa papa na so it say why your church member full church member mo and so no suffer say before ni wo she ni wiase ni suffer ton so obolo ni suffer ton powder me say me o ho no ma me cut ni we na me say die nti na wa ba me die mo wo frame ya bra wo nje permission osini bewu na mso bewu akofra wo sofo wo bewu akofra wo sofo me a wo frame here please I need help na me say you need help ada wo ba me page ni atro I need help wo ba ya na fa ne ko hospital ana akofra wo sofo ono ahwe how am to asem ne mane no wo ye shuru on bibiem die ntina me di asem wo ebem ne sofo aka che ne se shi ni wiase etu wagia tum sa ampa shi ni wiase me ka be se wo mo aye omo konso na ye ka tum se shi ni wi omo se wi omo ho e ko baby ko pemwa me ade pa mi ti hei me do hiri ka huru se me jinse godi me jiama mredi ene se wo jijeme na me nya akokuduro na me fa snap ade pa enya ntro mejina anim ha ya yi mi na ase we mpaboa di mi na esisi fom na musuo mo na me din se gu fom wie musuo mo na me din se nya toa so na me kama asema ade pa kwata wo de 1 month de ewa so he me ya me ngbo bi edi o me ngbo nsuo bi edi na o kan nyame mu dia na o nyame bo na sa wo na o kasa mambe okay Christopher nya sham let me also we can I want kasa bi me di nsuo gu foma adeba enyi na he me di nsuo bi edi o Yeah. me nim so mai bi edi o enso me di gu fom na me invoke me maame tieni yo me invoke me maame sunsuma adepa me ka me chiro se asam kro na me di koto nyanim no wo di echinye ebe force rapture akola ne bia waso ahwe ne maame ama waso ahwe no aye den wehu woni hu kwan se wo inflict wo reflection and obi bible na ka o se ye nja ne ni na aye den enini bom meti hei obi enu ho no obetimi akatem se nyame ni ho san na honhom ho na boye abofo no ho na boye si tama ye to black eku free suru a wo ba awoni abofo a wo deceive omo oni omo ba asase wesu no o twedi apon kan asase to fom ne dey munwie na papa no wo hu kwan se wo stop black eku eni ni na pamfo no se mamu ba asase wesu mamu me ha me ba no si ehonu kura ye big question mark ba mi jeje mi ni se mi enya no me na ba be kun Awurade ntokwa ye den ama no ye ni na ye ni no ye de ko Sunday school ye de ko children service ye wo bibi wo ho no ye programming right trim ye ni ye na ye so bia hwehwe ye humu ni na ye sere Awurade so ma ye nimdie no ye mfe nuru ho no o ma ye koduru huhum ba wo sori a wo sori ya wo ba wo ba na du ba kwa kosi asori de wo se ye baptize no obi so na wo so fa ne ba nkwa asori de o de ne ko so ma ya kwa esa o ha on say adenti na de bia Christopher de bia owo na mo ne bia wo wiase me say bible mu nsam no nyankopon owo na mo kasa ma nyankopon owo na mo dware nyankopon esi nyankopon niema eto ne niema de hye ye bibia Christo ni wo so Sunday school ye do koye Sunday school teacher lecturer wa dey to say do say mi nyamate ye na John 3:16 ya ye grumi ya Christo ni ya ka che ni say John 3:16 o di kusu si John 3:16 ho aso 16 no onko hwe hu say 17 no ho 18 no ho 19 no onko hwe ho na di crucify o Christo ni meja ne Bible ato akoko ntoko ye o Satan Bible na hye na motuo enso mani mi meja won se gu amaka ho ase ubenye Christopher wo comment section amo maka say hey you are possessed you are a demon you are dying enso say ni paya wo kase wonya hawa wo wachichi duku
no the nose mask ashana no or compare asori bi apemwa omo sisi nsori dem no mo na mo sa kwa abosom dem enso bibi nya na adepa wakata nanimu me my problem with Christian is that opposite the Bible no they always want to create the impression say omo nim bibia from Genesis to Revelation omo na mo ho na ye tro ye fa ink no na mo ho ye fa paper ne ko print ne bibia ayomo adan na mo nja ya kola no said ya wo ba wo titi wo ba kasa wo ba nko Catholic na apart from Catholic no person obekwa aso bibia said ya wo ba wo person ko Jehovah Witness see Jehovah say hwan omo ware foforo wo kwa aso no wo ho no ma oni so ginya mi di enti adan na ye nko ka omo nsem ye ja SDF ye ja Jehovah hwan fo ye be jai san krofo we ni na nso ye ni omo na wo krom ha o ye ni omo ni na wo krom ha san krofo isusu ya mebubu omo din nko na asori a obeka to so won wado won predict wonni ni som enti me sraw akoda no wo swa me they want a video ni beto honum no me se akola ni se okase nyame ni ho de eye wrong enu ko ade ni maame ni ne bibi nye de emfa ho but who am I to go and tell maame ni say cycle ho minim de wa fem minim de acto wa bra bomu na all say miracle bi be dey ebesi na ensi minim kwan we shouldn't tell people how to grieve wunchira obi kwan a onfa so a onsu wunchira obi kwan a onfa so no de ondi ya allow people just allow them the fact say wo jini say nyame wo jini because why you bibi say omo yesa dem akwada no ene chese ne maame obi a omo yesa nyema ni nyina omo ya antichrist say akwada de maame when do omo ya antichrist when do omo ya antichrist ye njai ne ni nyambom ene the Bible na say make no adan na ya na Christopher bibia omo pese yen kase yen ni ha na sofu jata bei na asa betu wo be ka se ena Ghana no me die so won se ordinal no e ka se Ghana no me die so ene ho na no me die so eno no o trend aso so ye sofo oye Christoni adan na Christopher asembi obi yin nanim kakra na ade na enna mu kwan so pe hey no koti obe koti akase Old Testament enye enso yes wo buy so wa me yi bi efrimo obe she ni na mu kena enso obe koti de bi omo de na je me de mi ye nyame sumni akwala no osa yemma no kwan na ka me expect say nke Christopher ye omo bo na chimi na Akwasi Awuah buy wo kasa akwani be ni na ogbodam no wono no be podam wono no be podam me ni Mzbel ahu me ni Mzbel na me hu say video na ka me mo wati bie hia so for no me se me ni Mzbel e na me hu say me se sa asema me do nyame e ka me chia me hu da me do me maame e na so say ka me mo wati bie hia aya sometimes no woni obi ya ade na ya ni say woni sia no person wo de ni nsaki ka woni mu hese si ni wa kind foolish no a Christopher de be a foolish brand you fool why don't we ya ade na mu ka wonum o person mu hese si ni wo Mr. Calmo nyame wa ha wo nyame da me ti wa mi jinya me the full time me jinya me the full time but sometimes we share Christopher de bisumanya asole na wo kon da kon say ni nyanya asole dem ashawa ni nyanya asole dem when na wo sha tare wo de kwasande wo ntimi repeat ya man sabe ni ti hu akurukuru ni de ti kwasa no ma okram ani ni mo ko se class teacher last weekend one demonic spirits dia ni ya beka so obi kodi no hu no onima ya be twina san tu omo nima no mu jigu asori Christopher asori nya chim foolish bloody fool for mo so na nka mo be ba out na nka mo be pe bibia ka chi akola no sa na bia metie se fa senti me na me nim nyame a adepa ana nka bia ma blasphemy say ya omo be totom me enso no eyo omo boni bebrebe
eye Christopher and so munya jinsa chra da yaka so bia hia se nka ho na ka wo so pagya de nonko se wa na ma wunia no wa na ma mi awurade enya Bible ne kan ye and so one so be cause or your antichrist bread be full flesh o Bible no kan say o kan say adena mo tisa adena mo manya me so munya kono sa adan agwa no wo sa e son wo sa me ma kan bi say interview o ye akola ne na adwi mu do ba na adwi mu na do no so wo kasa ye no wan che say o ebia media mi no say na menam na ogusu gina se nyame ni ho ye ma mo kwan wotene abortion wotene wo a wo hye mo tena hye ni wo so de na kwakwa kongina tudu e kan say togo embas bigot wotene wo sifie wo da wo beye wo di ase wo fiefo ni na one of fiefo ni na ye junkies wotene ade na Christopher ye nya chim sa ade pasa asem wo ma me 100 hours me say membre one man commando membre o metimi akonka obia me for Bible verse me say me for Bible verse in kaso me konka obia wo dia me say asana ajo memo wa asana da woni nyina no ade ba ko a ye nyina ni enye asem na akware kan na mom no ka be wie ne say ono no de onyi nyankopon ni nyankopon bia no nyankopon ne maame fese nyankopon ayi ni maame na eso de o ma diskan koto bia ne die ne ma ne tota na hye na esi no ohonom na ye nyina na ye ka agen say eni kwa asa kware kan na mom o maame no ana ankyere abofra ne kwan no sa so mi ka akwasi awuah wo ma ye fa say maame go eni asofofo nya achim no enna obia eka wasem okay sakra ne ba na obeka bibi se wona oginyankopon di ne mo fa ne hu nyankopon kra de a enna nke bete na se mbesa kra ne omusa na maame se wona to nsu wona bo awia wona ye wi wona enti mi no ba bia ye nyina na ye gidifo akra na se ma akra ne eblem na se akra na se no kan ne nyina ye ne nya adwene eye ba bia obeka se on de nyankopon bia ye de eniho na se o pa che se Mzbel kire ne ba ne se nyame bi ni wa ya won kire ne se ye wo ba ade bi o to nsuo nyankopon on saba o ma brofo ne hu se nyankopon ye de e wo ho ti ama Mzbel ti okay one thing say wono no nya magi ni etibesi de no wa kire Bible say ni fani kire ni fani kwan o meri na koto amene mu edi Mzbel na nkasa pese Mzbel no ono no anyi ni okay etibesi de na wa de bibi pari ade amanfo kan ana eye bad spirit bi na kasa fa kwa ni mu eye spirit bi na kasa fa akwa ni mu ba ma mo kasa ba so mu nyai enya spirit honhom bi o ade wo so ama ade wo so oh dabi ti awana dabi amati apeta dabi ti African den ti America sa ne se akwada ye de na hye sa 2 million ma ni mu ni de ene ya sa honhom bebo awura fa ahon ti ama do kan me no ya ti obibo ahon bi betimi abo awura akoda ni mu ene enokure trodo ede akora na aye adwuma bebe no asi wo kwan but ama de tell say it is a Mzbel ahyase ana o kire ne ba ne say oh me ba nya Bible ni asori ni nyankopon bia obo me ene na sukura ma me wo won ana ka Mzbel nya abotere echeche akora na it is a to me akora ni akora no hu ana se Mzbel nya abotere ana Mzbel ni nim awurade ana wo kire ne ba no se dikakora no ko nyire ton hu ana apart from say nyame ayi won boni hye ni mu mama won kasam kire Bible kan say bi obi nkire ebrebi ba obi nkire akora se hu nyame se obi nkire obi se hu nyankopon efi se nyankopon na asem no wo de bi obi am enti Bible no nim sa no ana wo kire wo se wo ya abofo ya obatan a kire wo ba no kwan pa no won fa so enti se Mzbel tu sa na mo no ana se Mzbel nim nyankopon amo se me kasa na se me ka kire wo se maame fo ma de makwa aso ne nyina no wo se de na nkwa ne ye ofie wo se de nkwa obu okwa na maame yare bo se na nkwa ne sakoto ne maame so bo mpa ye de e de am because the ogun wo aso le no the okwa Sunday school the church no e na wo ye now Mzbel be on course Sunday school da maame ne ko on course na ro de makwa Sunday school eni de onim
the Mzbel jidin and ode gura kwani mu the Mzbel onim the Mzbel ogidin and ode gura kwani mu and akwani do that die enti when the Mzbel achine no e perfect e ma akwara no oh yes the Mzbel aye no the wosua no we say additional Mzbel sua no so far so na yehu no Mzbel the onim na de so osua the onim na nabrabom the gidi okura no ene ne ada di wa akura no mtinya enye honhom fi bia enye honbone eye Mzbel na djuma enti say Mzbel na o se bia ye bona ba so bia ye wa ba so de enfa ma no okay Felix the message be by say na say motimi hu video bi a Mzbel siesie ne ba no ode traditional niema no ye akwada no na adwombi say abofrey okosku a ontimi nche ne namfo antena se nka nchire ne namfo se nyame bi ni ho me da ase ama ba sa na ada ama me say se me ba kosku ba bi a Mzbel ba kosku a me na firo adio asa Mzbel kwa be ka se ni bayi ekosku so na ato question no musa na se ana me say Ati na obeyi the floor because abasa mama kwada no so feel bibi e bi so amate Bible say woni onna ontwi onyini no antwi nkoni akro omo nyini no mo no nanti bom eti me no me ba anasa me ba bi ene Mzbel ba edi agro a enke enne ya ka meka cha me ba ne say unim na Mzbel e ba no ananti biem like I said, oh, they me talk about. Who behave with the class teacher? Oh, I baby. Oh, baby, Adebo, mama, Mzbel man present kwada. Eh, school. Me come chiro. What did you know when you know? O ma dream no. Ama, obetro mo se nyame bia ni. Onu bi dawe. Obonsan okwa fa so ye no ma bibiri. E fa nsa kwan to dwane. Jiabele, wo na ma no. Nyame bia ni wo onkwa so enye sei. Obesan, obepresent kwada. Oh, ade. What's the bani for school and kwada kra empese omuni ni bedi agro no. Mzbel kan. Waka dia ene awofo moto mbafo no nyankopon hira wo. Awofo bia woto ne bafo sem woni Mzbel ba enanti bia nyankopon hira no. Me kam chiro. Ama mo be say the pay lonely sir. Emro so. Na me ba ene ne ba ko di agro. No on to the for say eni nyankopon bia no nyam busudie on fa bibi bone on pose be bana dwene e bi crazy. Oh, the way Christians are Sure. Akwa betimi afa oba no so asesa de pa. Me akra no onye na agso be say oh yeah. Na cry and agri so be say I come maybe so was hotel am mention dey want me say because this akra no onye be 18 years 19 years 20 years and then ko be atmati akwara no but right now dey e was say owo ne maame side say be oni ko betumi abu akra na ya ne papa ebiso no papa so no menim papa dey menim say say ebia no so nyanji nyankopon na say be ono so no ebia ne papa so wo the same abusuan. Yes, so ma ebe ne say apart from Mzbel and ne papa obi na obetumi ati akwara no ne say bia Mzbel ne ka say mede ne koma obi a ono agidie ama ho kwan so I say ansa na akwara obi etuma so akwara no but this onya 18 years and 19 years and 20 years and akwara na nkasa no etumi decide say okotena ne baabi and obi aso ne mu no otoro bo ase e na tena ho a kire ne ba ku mienu miensan kakra sana akwara no etuma benya bibi etimi de Mzbel ababonten abeka say obi ampese one ne ba bedi agro a ama abu ayi awofo yankopon hira mo hweye ana Mzbel ba ana ayi wono ama ho kwan ama Mzbel wo de bana ne Mzbel banko dinko anko di agro esa asemefo ase woni baba ho so no na wo bana ka bia kire wo se nyame bia no ene ma mo no sabe guti am tell you ama ade we utumu se adepa eba ne so no ana omo sha se osua asa ne ma na ache because fellas ka ye se emra every be Mzbel Peace FM ka se ne ba no ewo 2 years ni mu no e na kire se ne ba ne gina ho a no one hu asa one obi kasa ba Mzbel ni hu se obi enyina ho so ne ba no kasa hwan one na kasa ama won se ade na ewo ho ache ewo ho ache se every kwa firi afum ana de na atoro bo asa pia bedu samedi enti abusua mo hwe misre obi antwe ne ba enfiri Mzbel ba ho ani de ye bekoso aka okope so beka se oje adi ene se wo ka se woni ne gidie pe de ara okone nchen so fa se woni ne gidie nya pe ne de misre pota to ba na oba nko fa se man fa ye de amfa ambro
Okay. Na miss, obisa one wo anya adwen. Felix. Anya adwen on Sunday field no. Let's have anya. Yes, have anya adwen. So all the anya adwen anya for. Brother, why are there? We can agree to disagree. So anya adwen on Sunday field no Johnson. Ose na no Saturday. Me great your uncle Johnson on kwada. O de ti. Me pet your uncle Johnson on kwada. Where anya kasa tente. Yen jana ni nyina mbom. So George di no fa me so dia me gidi me so me fa. Okay, all right. Folder. Yeah, that's it. Any commenter or the by Felix there. Or Chemu Crampo say Mzbel Nankasa. Was so I confused our honor and some of what kind of Peace FM and also UTV no difference so so a womb. I do not wouldn't say UTV no catch there or can't be our honor. Na or say counselor Charlotte to draw so yeah. Mameno echo can't ansem ni be condemning abofrano. Ana ochire mu mpo say okay eba to aso no say amafo na pe video na to mo video na mo video na o so mpe video na okay yeah ana for yen twa ye ho na ne yen kohwe video no emra ye hu say nkofo request ye koba ya to aso e de ama onye ne o faso na onyi amanyere we say odi eyi Bible to che ni pe bi a wotete apala kwan a o faso a onyi obefiri ho it is akwala no we na wonim Nibi nyina koma ye di se Awurade ni e koma ye di nyina ne se Awurade e krofo obo pa yo we si omta akwala no nka bia na eno no bi se onye intelligent e foolish talk e koso di fi ana akwala no so apike ade wo mu no se oye unbeliever onim nyame edi entia efi se di obetiti akwala no kwan a onfa so onu ba bi onam no bibi tie you know bitie na na buta Bible te binche bi minimu na bede ye bi de kire no edi se di minimu na bede kire na eduru ba bi a bi medi ewura me ba no what we inculcate into our children, that is what our children will exhibit outside. And you want to be near tomatoes. Now go to tangerine. If you said the woman said, and none among us, and no pay. You was silent, say, what kind Bible? What's it what they hear? All kind Bible are for you. And what I know. And about by present and also meaning who you are not so cry or shed any questions with that. And no see I no kind or see I dating or the obi and you'll be the joy. And no best or the obi a G and no befa and the activity. Come a question is it or go school. Books no SSIE everything. Textbooks no any syllabus. I am a manager. Textbooks ni syllabus na mo ye ni ma me lecture I didn't know you feel comfortable but go mu busa no okay about BB science something no mu busa say where did he learn it? What's on the internet? Information abound they make a joke say Bible say do kwasi afu no be into kwasi afọ no beta enye se abofra no ye kwasi obi bia onim your belief na ontiase na won't take it time to learn about it hey foolishness to him or her and also ti woso na woso no so ere kwasi a and also say woso ejimi ba enti wo kwasi a also go to Batiafo. Nobody should fault him for whatever he's doing. Of course, they have a standpoint. Only choose what the Bible says, choose therefore this day what you shall worship. What's the choose to be a neck? Oh, person there. And I will be saying, I and my household, we will worship what? The Lord.
maame ne the busuafo de wɔn se wɔn bɛso ɛyi na no kora na wɔse ɔnye obi ano ne no problem wɔse ɔno ɔnsom Nyankopɔn God doesn't exist Mzbel asro one bucket to a be so send a mini now I call out 12 years so can send a mini a one and a pie. Why are they? Oh, that's why I come for. The bill now call out 12 years. I send a mini was and consider because such a person, no, overcoming. And I will fast what be in the Sumayame. And fast what be in the Sumayame to a Kajimi Samoa, if you I am. What you are so about football crew free in I am, or free your from a phone coin. And you will free your from a back and also rejected. Now I don't work as a puff was wrong. Will be a body or other work as wrong. What do you say? Son Maame Yeboah. When you know about them. Hello. Hello. Yakasa ewa hanomo na adwone na America ni say Mzbel ekọ ye interview on YouTube so na no Saturday no o say ono no ade ye ne ya ne say ne ba no ankasa ntia obi Nyankopon nti mo nso nkasa ntia ono ne Nyankopon akwa na nkasa o nkasa ntia Nyankopon ka se sebi Nyankopon bia sebi wagimi e na o kasa ntia na asem o kan ne kwa na e che se wodidi atem asem na akala ne kan akra na sem no obi na kan e che se wodidi atem ene na Bible e kafa obi ebie na no e ka sa asem se nyame bia ni ho a ene sei wasi ojojo ntwie Mzbel oni Bible ma mesra obi e be no ne enka nche ne se Bible say obi ebie na no e ka se Nyankopon eni ho a woye ojojo ntwie o ka ojojo ntwie a wodi e woso woni osu ni faso wasase woso woni pa no kwa no wonye nipa papa bia wasase woso etu woye ojojo ntwie eti Mzbel ka se on kasa ti obi ko sa by no quotation nya dai e fama no ye chiwade kwaso be kasa asem no eti sabe sa oba eba kasa asem na Bible anu ye odema enipa oba kasa asem no kire se wo ye ojojo ntwie because of say awan akra no ye suasua eti no ye bese ba ataka akra no bebiri so ko anyini o wonim die bi kakra enenka obati ne piga. All right ajome that say Juan HM say Miss Cavagio and seminar okano okasa wo honamani de na emum no omonhwe spiritual aspect no enso emfa enkamo adofo ye de wase se wunya abre na wugina so ne nyina ye twin komo e wo ha na nso drop your comment kama e wo ho no obi so person okasa okay ye hwan ya odo on frame no obi person okasa okay okay se obi person okasa dia ene eye hwan ya maame ba ko o ti o hwe program to dey my connect to so sia na okay also opese okasa dia ene ye ni ndi to dey mo o hwe na o bencha o ba so sia okay arafo also betimi drop a comment e wo hono mo okay wanya ba okay ya maame bibi abokore yo mpacho mikia munyina yadamase ne so de ikirekira ekoso me pache wo edi kan mi sister na ote ho no ne kasa ye mu no ye hunu se ye ne aye hwehwe ye hunu se o kasa with physical okay na physical no edi kan o isote osofu awia meaning that say eno dey physical obia betimi etiti atem afa sebe asofo mo ho obia wo ho kwan de na twekire no me ba chose de no so to nchen a akoda 10 years edum bebre ebo na baso wanya 10 years eviedu 10 years enye 11
11, 12. Na me pa chao. Bible chere say woba bewo oba benyinsen wo yaw na wawo atrofo ema ene nkonkonsafo ema na me pa chewo gentia ye ka ho asem ne se wo ye intelligent yo so anya intelligent yo obi ani wa wo fa ho enyo obi le fidi akwada no na emom ye gidi a ye funu ne wo no ena ato aso ono so ebeto aso na emom no ye how de say ma one wo maame ana akora mfie du entra ho insult any religion I ye believe wo ye wo religion nyankopon ye mfani ni agro. And you know, we have no right to insult or not so religion or come no. Emo with the high munya misumfo bi mu se ma onyai ne religion ayeni mu nyankopon kora wo som no obi enu wa wakase atia na akoda mfie duti metra si chestile bu etimi ka busu sam se nyankopon no kora se wonnam hwehwe aduane abusu sam si nyankopon no kora nam hwehwe aduane o me pa chawo eye akoda mfie du me nyankopon ni ho wa maame na wo se wo ye ni nyankopon no home na wo maame na home no efiri he nyankopon na wo som no ho de me pese me ko because it's not my cup of tea. No ma to obi religion because ye nyankopon no ye mfani ni agro ena wo ye nyamesumni nsusu a very difficult to say obi abo nyankopon di na wo bedi dinatem ne momo no etrosem ni kire ye nse ye mani nyina momu fi no no awurade beyiri die wo enti se wo betre tv so di wo bia tam with gas se wo sofu we ti say enu te na wiase ye huru die ye hu enti akora 10 years ni dia wo ye bi mu so so ne so no sabio wadwere ho akohunhu ena hunhu hwe ewiase ayeti ye ne ahunhu mienu na ti wiase nyankopon hunhu na bronsam hunhu se wo ka bible pa na wo ti ase a wo beti de me pa kire yase enti me ya so akora no so na me hwe minia mame ka se minchiro me babema okosuku ofisku ni namfofo akoda ba akodi chain atuni kom cross da no ne classmate ba ko firi hia na wa so cross no wa tino wasi adenti na watino ebe ye ntokwa hehe wasi mimpese me hu ade na da ukom no it's not my god and na krai me ka se woni parents jira court say oni hu kwan say o yes ade ya fine no a lot of money enti dia Mzbel bani ya no mamon tra ho bi mon tra ho so aya busa nka me ba ena woni no go school me do ala think me yi me ba na fi school because akora na fi saba wedi difficult anase enema bia udi abewura yemamu na wuti me trase akora wonya 10 years me trase chestele bo se nyankopon no kora se wonnam hwehwe ade adi eti so kwan se wo yin so to me religion me believe me puno wa ma me home ene me ma ene me busuafo na wo akoda fie du me bakora cha wo panini be chese obo se nyankopon no kora hwehwe aduane bi adi a me so no wo kwan se me yin so to enti akora no wo ye busuo ba me so no so na wana wo so no so nyina they don't understand maybe they have different religion to worship enu do bi no anu hu kwa so obekọ ho na me nua ba na wote ho
na wo insult asofo no on hwe na on ko deep no ohuru say spiritual and physical insult. My sister, stop what you are doing. Me pacho ma jinchire no me da ma say. Okay, me pacho me wudi this. Your friend me Joanna. Oh, okay. Now comment no egu asiye ho no mo. Me pacho ane. So eti mo so akura no so. Mo bia kudem o baba tempia ni e mo ni akura ni kontanya sa. Aw di hunhun bi baba e si shankura ni mu ama na bawura abusia ye fi eno ni ye hu je ye hu. Okay. Okay. What it? Eti bi ria ba na wo ti wan ka se hie. Okay. Sabe wunya akura me da say. Thank you. Say that. Okay, Sister Joanna. Yeah, that's ye pa. Any comments now or day a buyer no. Hello. Okay. All right. For the comment session, for my TikTok, Twitter, Instagram, Facebook, baby. I'm issue with the amount for ADHD pa. Amount for ADHD pa. To the me yanya yinafi. Okay, yeah, fancy her. Yeah, best answer. Share bi me brand no kwa na eko ti uba so na the comment e dey ato no wa share na akwa to afofro na wo so sisi an so bomodin na subscribe for my subscribe button no so na be videos bi aba bonti bia ye nya ba live a wo ne first person na tese wo be ba na wa be drop o comment no e wo ho no mo e dey amaye ye do obi bia se so nya brand no gina so na oni yen edi eye dwumadi kama e wo me ni adwo na afuso miss cover girl na den komo twetwenwe e dey ebrawo ye producers omo boy Joshua and also a tio midi I am Miss Ama at the previous answer a share akram. Nadia Mzbel, the woman Yanka, Nadia. Oh, she's already over task, over country, Mzbel, so one bucket to a bee. So I send a menu. Now I call out 12 years, so can't send a menu. I want to pay. Why are they? Oh, that's why I come for. The bill now call out 12 years. I send a menu. I say, consider because such a person, no, back away. And I will first be in the Suman. And first will be in the Suman to a country, someone if you know I am. What you also about football crew free in I am. We free your from a phone coin. And you will free your from a back or also rejected. Now I don't work as a puff was wrong. We'll be only a bobby or I don't work as wrestling. What do you say? Son Maame Yeboah when you know about them. Hello. Hello.